Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pao, the Copimson no night Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are down so area, no Miunu, Apemu Copim, Nomi and Sabranos, Yebesan, so she had in Radiasem. I was home for old Digmedia, which Yame, Aya or Software, Amos Asante, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, when Yamishra. Amen. That was the Senate, there was a view quiet amount, Bass one for Wassembra. But I never seem called to me, or General never seem a tear for commercial, so Wassam say, when I come out, there was some today, be up and I done for Daniel Comebia means to Wassam so. Wassam not too many young words, for King Camp for Muskenka, we used to demo. Amen. Amen. Yada Radinian Coupon, I say. Bible say a radiasem a wonka. And what do you na no nam a chain and crante nufenu. Na and then Yanko Pawasam a deba no sro. Pay attention it ye. Wan Casan Wenny Beji. And ye Casa Afa or Quine Ahurumi nubi a watch Rosimu. Marco Sebusu etunyumbi. Or say ye war Quine bia Nipanina betu. Mini ya wakwan bia nipa nyina betu mese ya wakwan bia nipa nyina betu minia fahuma Yesu ya wakwan bia nipa nyina betu mini ya wakwan bia nipa nyina betu awie ya wakwan bia nipa nyina betu Minia fahuma Yesu. Rich yakasa afa Jesus Christ ho. Na enne asama ya de bron. Me pese etiefuo nyina etenete ase se. Ade bia wasase weesu no ebitwam. Kwasempa. Tieniye. Ene ba bia me de ba fa no me de other religions ba ba hihiem. Tina me boy no so no. Kwasempa. Ade bia what this earth ebeye day. Ebitwam. Kwasem. Everything from a suru ebesi form. Bitwam. Timi wia me de me number ba tudwa. Na sa wo say wo comment and answer your boy. Fre. Na you fan compare to Bible. Say Amos say ade bia wasase we su ebitwam. Ba enhranka brade say ade ba akopɛ ene ntwam. Ade bia what this earth ebitwam. Ebeka ade ba akopɛ ene ntwam. Yes. That is why saade no ene saadin oba asase we su no. Wa share say nipa nyina ntutu anamo ensi ni diem. Masa se obi ka tro say sa asase we ebetena hoda oboa. So obi ka tro say wa wade na waren ebetena hoda oboa. No so oboa. O de ase ama 1000 years kura sa tena asase we su a o time so a obeye dey 1000 years abeso ubetwam. Yeah. Everything ade bia won ne we are hwesofo from head to toe ade bia what this earth e betwam simple into asankafo se ade ne de aba na de ne de ebeba bibia ni we fufuro wie yase bibia ni ho enti from adebo ebesi na ya me ne wo kasai Bible no akirem pefe se ye wo kwan awodo mienu ena wo twero semu ya wakwan wudo mienu ene wo wiase na saa kwan no baako eye hia ana baako ye kakraka kwasempa Matthew chapter 7 verse 13 ana kan saa asam me be ma ya kan na tie mi ansa me di kan bo nsem bi so saa kwan na o kirem o se eye mienu kwasem baako ye hia ana baako ye bagaya na de ye hia no de odikai our dear Cosa acronym, your friend Jesus. Yeah. Tiasem the Ojina sa a quine here no quinano. Our dindipa a Cosa acronym, a quine be a copy crum. And I said copy dime.
asana bo se kwan bia da ho o ba bia e kwa akoye de e kwa kopie enti sa kwan hia no ba bia e kwa kopie no ye fro New Jerusalem heaven the odi anim odi ye kon ye fro Jesus Christ na sa wanyu sa Jesus na ani a enya de se obetumi esa no akosa akuro no kwasempa enti so bi ka tire o se ono de Otinyankopon di na emom Yesu de ompani ni atia enso okwa heaven na oboa what asem na meka oboa enya no kure di entia saa kwan no eye hia ne se nipa na ye di na ti ode ekosa akuro no monhwa oba asase Yesu na braba obebo ye saa na brabo ni bi na oba ubetumi edi na ti akọ heaven no kwasem message na me man enyima no nsi bone se usifia enya bone otoka enya bone uwosika enya bone uware a enya bone ba mi busa se Jesu bae no oware dodo se Yesu anwale wansifie no ni bank account bia what I say ebi obebusa se ene asa mu amudi nachi so oware usifie na atoka also you go to hell sa no bi beka. That is what I tell you, say, wuna wote sasasi we so no. Wo de first of tirim say sasasi we won firi so. Yes. O ba be firi so. Enti no, asetinam niama kakra bia me atumi de tram. Wunya mu ba ko ni mienu bia, wo betumi de atena twen kosi say obefo akwa menoa nya be no so mawo. Sa no person kire. Yeah. Afa ya ba ko Bible nim. Na ebi titi say ekwan na yese aye mienu a ekwa akopie enkwagiem na ba akoso kose yemu no ebi titi se sa ba bia Yesu kan yese okwa akosiesie no eye Ghana eye US eye sa Yesu into rich and am dey to form ni akọ Bible to Bible yes makuma kwesi se ye be wie ni nyina enti first one come Matthew chapter 7 and na dey me dey nkyerɛkyerɛ na to form Matthew chapter 7 verse 13. Read yanko. Matthew chapter 7 verse 13 was it akwan hodo mienu. Akwan ahodo say mienu. Monse ne opotiatia ne mu. Monse ne opotiatia ne mu. Na epono eso ne okwan etre ne de. Na epono eso ene ekwan etre ne de eko seye mu. Ekwan yifa seye mu. Na wona osan mu ne ye pii. Na wona wo san ekwan kese ne mu omu ye dai. Omu ye pii. Omu doso. Kwasem. Efrisa sa akwan ne so no onam so a utimi ye de ope. Okay. Sa kwan no so utimi fo obi ene na yiri bom. Sa kwan no so utimi fo oba wanya no wade akura ya nya wohwe. Sa kwan no so utimi ko bosom so sa ba asole. Sa kwan no so utimi bodua esa ba asole. Sa kwan no so utimi wale mienu miensa enan enum enwotwe. Sa kwan no so utimi nom jot. Sa kwan no so utimi num hwi. Sa kwan no so dia odew ho utimi ye dia wo pa bia oni bia ento ase sa kwan no wonam so eye da timi wia wankasa no be hunu se sa ekwan no wonam hia no so ana so onam kese no so o be test simple sa repeat biam verse number 30 was say monse no potiatia ne mu monse ne opotiatia ne mu na opono eso na opuna eso ni okwanya tera no de ene kwanya etera ne de ekoseyem na wona osan mu ne ye pii na wona wo san sa kwanya ne mu ne ye pii oto aso be ka asemi ba ye njampu mfiri wo okay ya ko ba be ko first John e hona me de ko papa insem ni first John chapter 4 ya na other days ni bi esoma wudo bi betena ha ya na me mpese metie utie kura wo ha ho kwa First John chapter 4 verse number 1 etibi o se nchechire pa ne nchechire bone enchechire pa o se aha no ade na Yesu an o temu mienu o se aso obekire o se ye wo enchechire papa eni kwan se uye hiani eni kwan se o ho kire what I say e wo se munamunya ahoto diye enti hweye na so ahom ne hwe ene obebo so se afe adifo de atofo bebre abawiase wanka baako wanka mienu wanka miensa na mo se de bebre na so mo doso bebre aba to asoma me na yenya fa se yemu na mu hu Nyankopon honhom ba mu na mu ba hu Nyankopon honhom bia la opem kasi Yesu Kristo aba honhom mu fi Nyankopon mu afe honhom bia
obia opem kase na wakase Yesu Kristo aba honam mu Yesu abade be honam no saa ofiri wan Nyankopɔn mu enti me a mekase Yesu nye Nyankopɔn no menam kwanti atia no so na sa menam kase no honam kase no so good ho papa the one pem na ontintum say Yesu Kristo aba honam mu mfiri Nyankopɔn mu Bible kasa fokin the ontintum say Yesu ba ye nipa oba honam mu Nyankopɔn ba honam mu ebe ye nipa ansa no wo bu ne bem ewo hu afa no saa hu ne mfiri de ba Nyankopɔn hallelujah to asoko kakrama best was na hu biara on kase Yesu Kristo aba honam mu mfiri Nyankopɔn mu afa hu biara on pem en kase Yesu Kristo aba honam mu en kase Yesu waba de be honam mu mfiri Nyankopɔn mu saa hu ne mfiri de be Nyankopɔn mu ye ni antichrist amate so re ba mu ne anti what Kristo amate so re yase antichrist those who against Christ ana obia ntie me na wiye yes who be anasa esumbia against Christ master you can never enter into the kingdom of God untimi nko so aheni enim don't come and tell me say me Nyankopɔn di dabi na Yesu di me chiri no abeda akọ ti who biara wo retete saa asem na wontintum na wontin di say Yesu ba honam na Yesu ye Nyankopɔn no you go to hell ko nsam tim and the saa som na wodo no ye so wo nyina hwe ye yi baako kwasem ebi mu titi say asum ni bi titi say ya betena asase we yaso saa na be breaker heaven bi ani ho yeah asase we yaso tunya sika abomaten esi dan ana matu no bagato say de watero asase so wajapade wa asase we so no on pay ye eye wrong enta fe ya ko Genesis ya ko Genesis yanko Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 esuma angel radini empem nkasa Yesu ye Nyankopɔn afa ye hwe Matthew chapter 1 Genesis chapter 1 verse 1 Genesis chapter 1 verse 1 yanko invitation Nyankopɔn bo so ni asase invitiation sayase invitation Nyankopɔn bo de soro esoro ne asase ene asase na asase sakasaka ne hunu eno nkwa na mepe invitation Nyankopɔn bo de ba de oso ni asase esoro ene asase owie na obetiram se na me ukan ba fo mo obebo apudin wo baabi bra verse 10 verse number 10 o say no Nyankopɔn frɛ pese no asase certificate 9 now verse 9 no Nyankopɔn ka say na Onyankopɔn ka say nsu ewo ɔsoro na se no moabo ano wo fa ko nsu ewo ɔsoro ase no nyina moabo ano wo fa ko moabo ano wo de ba de fa ko na wo hu asase pese na ohunu de ba de asase pese enti saa nsu no ɔboabo ni nyina no betu ni din say kai bra fom o say na eye saa na Onyankopɔn frɛ pese na asase yes na nsu mu ano no ɔfrɛ no apo mi wo de ntia mamu obekai sai no na besemu no di ode say saa asase we nsu ema ye hu say eye earth eye apple eti obo soro na obo asase owie na obu nsu nyina no ye ne kese baako na otu di apple what I say and otu di say edeba de apple yes enti me de beka samatiro de be mu hu say eye ampa say Bible say osoro ene asase betwam osoro ne asase betwam efiri say sa asase na obo ne kane epu atim no say Awurade se sa asase no ompa bi no babio eno na kwan na be yemienu a ebi nam kwan hiahia no so na bi nam bagaya no so secreta ewo mu no hallelujah praise the Lord enti o titi wa no ana o tena say obo osoro ana obo asase owie no obu ansuo ni nyina no ana otu din say de apple Afebra 24:35 verse number 24 so no Nyankopɔn Matthew 24:35 Matthew chapter 24 me see step by step and I'm the to form for teachings obia fa na adwen eni atire Matthew chapter 24 verse 5 wɔso ni asase betwam akɔ once aso abɛbɔ de ba de ɔsoro ni asase ɛne de ba de asase betwam akɔ na me nsɛm de rentwam da na me nsɛm de rentwam da he's talking about Jesus enti obi obeti Yesu adi no wagye di adin that person will never pass away on twam sani pa no so nya dai entwam da kwasem pa enti sa ɛsom bi aba na so le ka tire o say sa asase we su enipa betena so da
Omo kwan kese no so na so mo ko tete. Omo kwan kese no so. Saafo ni nyina nam kwan kese no so. Sese yanyam yenu. Wana onti Yesu ni. Aya baako onam kwan kese no. Yes. Second, wana woye adifu atorofo. Wanam kwan kese. Won so nam obi. Third, wana wose ya betena asase we ya asoro. Omo so nam de kwan kese no so. Yeah. But all tell me. Yeah, tell us pa. Afa yanko Revelation. That Yemi John chapter 14 we. John chapter 14. Yes buy him oko. Yes buy oko. Yes sir. Ebi insese yesi ahaya ene betena. Ahaya ne betena. Enti comparison my yam. Trace Bible no. Trace Bible no. Trace Bible no amami. Timeti kakra. John chapter 14. Bible see yes buy. Ebeye na dwuma nyina wie ye no. Obeye na dwuma nyina wie a all come. And was settle was a me ko. Yeah. Na mi wie a message de aba. Because sempa. Ti asem ni yo. Enti osese de dikan obosoro ana obo de asase. Yeah. Matu baka tire ose ebeduru time bia sa soro no. Ene sa asase ebetwam. Aya na menti ase kura se minim de ha nipa wo. Asa Bible no. Minim ba bi wo mu kan de fa. And the quotation with Bible as yet say. I almost see Bible need to say. You too much. And you are for Mama Nina Papa. Just man, Abayon. Didn't you know Cassa Quancas and Mum Dawson? And the Sata to Yami Boomudi. Busa said, so to send Mkuta. Akra send Second, 1 years when you only have to do a say. I did for Dawson. Do a say Naba. Bree. Ni pray na dos Bible na aka. Sa kwan kese no no dam so ye de bebre. Pi. Ti Yesu Bible ono anka sa Nyankopon. Ana bo so ne asase. Yeah. Wana de no obi ti wa asem kan say ti Nyankopon agimi. Say ono aboni wiase. No wo besa masa. Sodom and Gomorrah e hwan na say ho. Nyankopon na say ho. No wa penso hwan na say ho. Nyankopon na. Enti yanya penso ya sombo che no wa penso. Ya sombo nten omo. Ya che Sodom and Gomorrah. Ya nten omo. Enti asase we enya asase e betena hoda. Kwasempa. Ti obi a odedifu otorfu ati no. Munyina mo nam kwan kese no. Kese no so. Eye uncountable. Doso papa. What they wear trouser. Mess. Yes. Makeups. What do you call it? Skinning. Eyelashes. Eyelashes. Busa say churches do say. And the yibi. Churches do say. Doso. Church do say na enya sabe we. Enti so ka cho say kwan kase no. Doso nam so doso ebi kura de ka ne nam so. Pa ya kwan ne de what ya unfim. Because Yesu ba no e kwan of aso de fa so ko. My God. Yesu amepa no wasase. Debi. Because na say we asofu, na say uni ka dem a uni anointed. Ibu so uni obi a sa no mo ka. Enti Yesu na edi na ti no. A wode ye copy heaven. Oba ya all ko de asem no kan. Rich, I want to remember your base. John chapter 14. Or say, or co, no besaba. Yeah. I know, or the sea should be a say. Kwa okon, or kwa kusisi dia. Baby, am I? I feel my musa, where would you me? Musa question. Say, baby, or kwa kusisi, I Sa question, yes. I feel Yesu. Time of all fras as you all to or two ra. And also call London, and also call him. Yes, or call so and also ura for cosro. And now Nantico Krobis or Cosro. And say, Hena, yes, you can't walk with would you pay attention enough for a Nebusam Sacosan? Yeah. Sir, I hear for a years you can't walk with Diamay. You are best and I hear. Say a Ghana, dear. And yet, so whom woman a Bible can. So when you saw the now Timun, say Fred Radian, I say Fred Radian. Timon Mocassa, there is no heaven, Massa. We are wrong. Mudinamia tempo. John chapter 40, after young kind 1 by 1 emerald. John chapter 40, verse was it Christo Cronin the Samba. Christo Co, and the Samba. Not just say yes, or Basaya, the second coming of Christ. Yeah. After to Asumami. Mumma Kuman to 2. Mumma Kuman to 2. Munyan Kuponi. Munjin Kuponi. Namen so Munimini. Namen so Munyamina de any. Sabia P. Womeja fee. Or no Jesus wants some walk out. Yeah.
Jemimi Yesu di. If you say tenabia pi. I will make the fee. I will make the fee. Santesa. Sankantesa. Come on, chance. I'm baby mamu. Nasa me ko. Nasa me ko. I'm going to say mamma. Was me yada ya. Because it's a mamma. Sami jina boss of what do you call it? Yeah. Na me kasa me kokumasi. Se me kokumasi wiya. Mesaba. Wo fam ha. Na tena say baby fufura na say aya. Nese baby fufura ya na oba. Enti ojina wiase. Ojina wiase no work say o ko baby. Owi obesa ba. Enti how say wo ka tena me say aya this earth. Woni man tire hunu. Adentina ka tena say aya asase wi ya. To asoma me. Was say me konam ko say baby mamoa. Say me konam ko say baby mamoa. Na ba bio. Na ba de ai. E bio. Na ba de ai. Na ba biam. Na me fama ko me na me nchen. Na de me won mo nso ma ba ho. Na ma be fam akọ me nchen. Fa ko me won mo nso ma ba ho. Owie na obeka say efi say Yesu fra asase we Yesu koya no. Ote agya ne nsa nifa so. Yeah. Odi ye dey. Timba je. Yes. Mame musa ase Nyankopon ote hefa. O wosoro. Enti akra Dabi yakra enya lande. Enti hin na Yesu ti agya ne nifa so a odi maye. Eyesoro. Awose obefo ya kɔ ne nkyɛn. Esoro. Ba asɔre na wutim no. Ye tufu a wadwen ne sɛ ɛhɔ na ye wo to ye. Ɛno na ama me no papa kɔ. Matene ntu ntimi nya. Sister, wonam the wrong lane. Nam kwan bone so. The wrong lane ba wonima. Busa osɔfo no papa. Ɛno ma me ma beto mom do wura saa som nim sɛ ehefa ena Yesu na yatene di wo Bible ka so okosisi aman ehia ehefa na di enti so no mo say sasa so wiaso na beto na busa say o maame no na nam mo di ka ewu no mo wai samo betena sasa so nto mo say nyane no mo betena na asase ana ye wo mo sa aba me kwa kosisi ba bi mo na se me wia me sa aba bio me fama ko me na ma ba be fama ko me nkyɛn na fa kwa me wono na fa kwa me wono wona mo so be ɛhɔ na mo so mo be de mo beba afi to asoma me verse 4 say na fa kwa me rekɔ no munim kwan no Thomas said so Erade. Thomas said Erade. Ye ni fa kwa wo ko. Se nim fa kwa wo ko. Na bede ne beti hunu. Abede ne tibe hunu kwan. Jesus say me ne kwan no. No kwan ne nkwan. No kwan ne nkwan. Obi meja ne nkyɛn de so na me so. Obi meja ne nkyɛn. Obi nya dai. Meja ne nkyɛn. Obi nya dai. Meja ne nkyɛn. Ate sɛ wona me so. Wona mo so. Jesus so. Jesus. Amen. Eti why na enyi Yesu ni a. O say ono betime sa Yesu wakonya nkopɔ. Obu akora da. Enti mosomo ya one notice to wo wonti Yesu ni bia from head to toe wonam kwan kese no so ekoseyem ekoyiram no way Bible ene ne hu ni asiyo dabi ti Yesu is the only way to heaven no kwa ne kwan because ya ba yenti be bodi mfuro bia apart from Jesus no wa Jesus man aben bani pa ajira doso papa Jean conclude we Revelation any Genesis na ya comparison obo so ni asase afi obo oye epo ba munti a 21 obebo nsam no so ni de ya comparison de di kan obo so ni asase owie na obo nso no efre no epo enti de nim ni say sa asase dada no ya te so ne de epo ya dai atim epo no de ase we nso epo no de ase sa asase we nso afi kan sa quotation Revelation chapter 21 verse 1 down also for na asase foforo wasina mi waso foforo na asase foforo afemi hu aso foforo ni asase foforo ene asase foforo na kane soro ne kane asase ne kane asase ne atwam na eponi ho bio what I say apona yedi nim se eno na ti asase dada ni mu wase eni ho so de unya quotation bia unya asem bia wo mu the word apona obodin wo Genesis chapter 1 adibon Revelation 21 or say sa apona nya dey eni ho bio enti this earth ebetono da na enta na ho betwam ana ma tu kato say ade nyina betwam apart from Nyankopon dey asem God hallelujah praise the Lord enti oso ni asase betwam ba me nsam dey entwam da enti so obi katro say je betena asase we so ye bedi de asase we so enti ebi mo sensan dan ho ye ni ba bi ekọ aya ne etena masa what is in advance mark down ho hallelujah amen afayansa amra back to a day for atorofo no so ene enkraman Matthew chapter 7 verse 6 Matthew chapter 7
verse number 6. Matthew chapter 7 verse number 6. Where so yes another group. Almost sanam sa kwai na so bi. Hwe rich na also multi TV ahụ. Wo multi TV na so a. Yeah. Hwe efom ebesi ne nan ase. Sa difo no nko na ya so ma. Yeah. From head to toe. Asemba. But so nya ta na ta na o de yi kom mako ne hwe se. Why na big no timi ka say Johnny free born and I say yes, but not single person. Ne de won ka. Bobi ba ka to say adwuma no ya cheche. Obi a woni de masa Nyankopon nipa bia ni hwa e ro de frɛ no onka Nyankopon asempa. Because so ye di fu, so ye di o so ye mpaka ni ya paso. Wo ye den Nyankopon asam na woka. Ka sa. Woni asam fu bi aka. Ba de mun tracy from 1 up to 10. Dudu a wo so nyina obia ni hwa oka Nyankopon asam. Dabi. Say Yesu ba eni pendani free ni bonim. No ma ji Yesu ni. No one. Munyina mo ji. Ni na ya momra. Bra. Oba ho beto. Oba benya sei. Fa we bra. Enti samedem ya de ne ba. Ne ko wia akade ebiem. Same ba na minya wade ni bi wia akade ebiem. Same ba na minya ba ni bi wia akade ebiem. Pay ntimi mo nipa. Enti oba Matthew 6 na 7:6 na. Jasema woka. Momfa de ya konkron man kraman. Momfa ade a eye kronkron ama de kraman. Na montum hwe ne pangu mprekoni. Na montum hwe ne pangu de mprekoni. Kraman. Abo kraman ni suban ne se. Kraman ye dwamanfo. Kraman ye fiaboa. Kraman petini. What did I make a petini? Yes. On tenafie because of obent krama betimi afiri buase akokumase and the Bible no ekas 15:26 mama ka mesi asem Matthew 15:26 Matthew chapter 15 verse number 26 the first mama 15:26 no o say na obia say enye fe so ofra madua no tuma nkraman ma what Yesu ba no oba bi ko ne nchen and wo sere ne say ne ba yade onsa ne yade But yes, you don't any asem or run kata ne say enya fe say ofam aduane de man kramai yeah natural say this time there were enipa ni bi wo ho a enam say onnam ekwan hia ne so nti no asem a eye aduane kan e fire wade no awade won say enkramai enti wontimi amfa ma wo ento no Nyankopon asem no oni bi na watimi ama bi every say or request to ayam fama because or your dog yeah Krama no. Amen and amen. Amen. Sancrophone on deny say our name ya bone. On the back can say. Enti I want ya dia hoto. Ani ani gie na sum nyame. Bibia ntetero. Do pa bia timi ha. Sa asole we what do you call it? Oh papa ya watwepa mi. Christos. Na me show mu video baako. Yeah. Papa ne betena asese what akonwam. Ana wo frɛ asole da mo metese Oka say omuso adu time obe preach. To obe preach no ona so say omumfa ne Michael Jackson ema no. Ne Michael Jackson. Ti me hwe video na akwa ne begina ho. Minim say bia ne style wa ye na ti say Michael Jackson keke. Akwa ne be so Michael Jackson nyum no auto. Asol dem ho. Asol dem and what dia say ginam. Eye the same style. Jesus Christ. But me who send the person pim gudam a good dear pan and their cost no we no teaching no what I say why need Jesus share na me nim da why need Jesus I feel say so try Yesu go ankasa with your anti is complete on one nyame afa me to na me yam nam say ente bi wo Ghana omo di asa na me nim da me na mate aba na me hu no say face to face say wo TV so say me hwe da yeah someone need Yesu ono oto nensole man frɛ no awe o preaching what he say what form what akonya so no kuta mic o ansole mpo na so just gina ne nchen enu twa Yesu gu to moto ma keja se ne wie no mo de asa ginam wi ase anya asole nyumo enti Ghana de masa minim sa akwan ne bebre ono nam so doso sa wo ye ka papa kire wa na ye say mon ko na munim papa mo de mon ko na munim bible enti Ghana o madi sofo wa tama beduru ne masa se wonim de nam kwan so ba ka wadwane ene de ebe tun di power asase we so a once they say ye wura enchantira atrofu yeah faith teachings and assurance
things obia Canada ye oni pa bi so wa no ni wia so no eti dane enti de me preach obeka say yo anwumra foforo betena ogre sana zan fo do mu kan mu bua lani pani eti dane asa ko di ono so enti enti se Satan na kura ba obenya nipa masa ye tufo ene awie ene anwumre say Bible na say mo so ahum ni nyina nhwe because other churches na ba new legends asofo aban ni nyina na mkwa kese no so because sa churches na ba no kwa e dia hoto na sum nyame wo ya de dia hoto bi wo ho kwan asa wo fa wo yirachi wo ho kwan se wo se trouser wo ho kwan se wo yusu wo ho kwan se wo se nails wo ho kwan se wo ye makeups di o pa bia empena ye beka to se onya brand ne ntena se kakra na mo nhwa mo ho kosi se muba ware so wanya ne sa muba da ma ware enti ya chicha church ni wa kwa YouTube ye yi ba ma ba koma one ne nante ukotu obi fo se ade na wo ye magazine hote no kono na wo bonje wo ga so hwan na yepe tumba sa mutira se obi wa asase we so oyepe no kan de yi no ho ano obi na oyepe asofo aba enne wo satin na mituma no ope on one private car open fie the new obese ni pani jipum tomu sore a me 1,000 congregation na na woni pa yese o de wawa no woni pa yese me yesia 2,000 yesia 5,000 sha woni makoland aba makose yaba yesia tube hunu difo no wusu na yese ko de yese akobe yese empana twenya bone obinim te se de yakwa pem asem enti abubaba enye ngongo se ni nyina eba enti sa wo ya o tan ba wo ya han ba won kan krama ne ho won kan preko because preko ya boa udare ne ne osabo ko to na tetem ya kama didi a ofe no wasa bi asafa ti asem ni o nanka obi betim odifo mu asofo nyanim so ye sofo etim no mpana koda em ye record wanum asam ama obi ate di yira tem so yesafe na so de ne ye kese na say bibi sase no afe na ye kese opon do ye nyina ti afe de o se mpana twen enya bonne we where are we heading towards ya bonsa enti what sansem we ya me enya me yawo ema manije ema me yam sheme say Yesu wo ye oba si nya ni da ho because we mu nyina confirm a obede wo say papa no wo say ba na so ma we na tere say ne maya aban enti kwan na ye nam so ye hiahian ebi mu pasa wode niam abopo ho obede wo fa so enti nyam ngo say obi obenya di this time abeka bia me hu se ni pam pem e ko bunsam dem baba ko pe na ko heaven I god sure no one be kura about kumase adia e banyina Pentecost Methodist osinya mi so nim obi a okoto don wose ho leaders no must start make omunya wonim say revelation baba bia chese omu heaven yes omu say adwuma na se ye papa once in the name and nam Ghana yes we bodam yes in the name of bodam ba me can say tell me the name be no be hu ni pa ko ya ho ono my no obegina monti pritia wo friend say o magiska ko ka to say me do friend me no obehwe me we say the name di Yesu di yan o no ma o yire ne ma bo tafie ti say the Peter mo ye ni bi no abo dawura am say yes obi ebi mu kra ne ko bu ni ku no ba what do you say na me som no eno this earth etwam e boss fia na fe pa na wo so 90s eno na tan e bia betwa no eni saasase osoro eni de ewu mu nyina Awurade so pebiem asase mo jakanguo lesbianism masturbation diabo what do you say what dinam say nipa be saasase we so na Awurade de say body anka ya blagu ka wa na be so mi ka ye ni Awurade tibiem masa Yesu bo papa Yesu bo ana bi kankan wo se ye wo kwan bia enipa nyina betu mini ye wo kwan bia nipa nyina betu mese ye wo kwan bia nipa nyina betu o minua fa homa Yesu se Yesu pie na 1,000 congregation wo mo kwa he o cars na gu fie na wo de bo ho safo na wo de kwa he o bank accounts o de kwa he de kwa he a wo sofo mu a o fa nkrofo yire ba ko bi wo
mo side wo me babo ase enche ye fa no referee din o mo se sa so nkolo so je o yudi fo na me pa ko ni so mo ba me de bebro mo ndem ne papa emma no wa hia ba wi de yanwe o de be pise ye die na ja o de ja ebo ase ye me na tu sese o mu suwe nya me biem ready emma ya no mu gu o de o mu mpa bo na ba o sa ma nko emma TV ni so mpa ba nyina mo study se emma 100 emma 10 emma 10 ni nyina ma nko a eda sofo wa efre wo busokuru ase oba bia odifu bi ni wada pen brana me mo mpa mo awurate se nyame na bem kan krofo wa de begu my god o mo ma wale boni na ni pedi ni sa no so ye mu nsie because udu wa hanki ne kuta no ritual so akoye nti oba no de to ode fa wani ma na wada nti nyama na ode fa wani ma bi wa na ni kosua na wani kosua boya aso obeka bia obefa enyan sel kwa aso obeka bia obefa ba na o preacher na obi kika na ope ti wona o ka de ope na de bai ha twa so yo de why na so nya ne de ni pa jira papa every day when you pay with the same do say ni mo urade ni pattern solid dem kwa ba ni mo urade muso mo sale am ni na mo fie na mo pulu to nipa mo nyi Kristo nkyere say yebetena sase wesu ebe so sori ya kondamu yesu ni ho masa ebe so sori na ya sankom na maami e baifo papa ye befo na mo teti musuam nhye yo ti na ni na maka bom na mo nam kwan kese so na we pim we na we apim we the man see the members of God in Isha. Yeah. And I hear you son so ya san so akeka ya no ato. You see a man is ya no. Yan ko out. And omu dini mu de achi. Na Solomon ni bre. Right. Say ya ko school a Bible school ti sade ya ko on say omu biebie no. Ko ya trema pepe no we. Masa, ha? Anya Bible school na source of war. Yes. No we ya so ya so. And omu biebie no te say you. Omu biebie no say high school. So be at international school. Ebi kro wa okotua sika. Na ya ma title no wato. Bishop. Enti me aya me tan kra. Me nimba bi kra madu kra me ankasa kra ma introduce me ho. So ya so for yes. Akai. Nyuma na daddy. Mo me nya very careful na Yesu was aba. Say wotu na ni hwefo mo na na wura ho. Because any person ni person eya ne ja sa unti wabewu upon naked asofra so be ba heaven ba hwe wa ma ya dada wa free day one abeduru ne ampa wo de koseyim so koseyim wo tire ne pa kwan pa no ena de obi fra me na nsefo so sofo ma asole ne yesi mu ntwimuti adai wa say enya ya asole na ya ntwi Bible say nya ya asole na ya ntwi adai nti na mo ntwimuti ena msa de na ya na Ghana fo ade ye papa wo ho a mo mpena mo pese mo busa ho kwasenya obi e pe fa ho de onyamisu eso kwa busumfia emra busum be sa ma no udiso doctor ss emra ma wa udiso baba church de be bo wo nkwaje ne ka adabi ayi ka asem bi ajima ka asem bi be sinna eta so da mitino se bo aso obi ko pe security adwuma okwa na si onyi na bodwese awia mu atobre da rare ne ha rare ne mu je pram because of security 2.5 a month. What about your salvation to say ya so na wo ba enu du kwan ne katen say onwere na bodwe sa enka the whole can obi abete say ye kire hu ye duebo brand 2.5 and have there na ye ipa di nyon kwa di kre di agro kra too much so bia enu obi fra me busa amasembi what is of me so de me busa no wan kashi o ena Solomon omu gidi wo masofo mu pa enti wo se ne friend ko nyina akode ko menem enti ka tena o se me sofo ankasa antena me ya antena me sa ena wonam sa wona wo tie wiase no every wiase ka senti wiase tie won enti wo so na ewura wiase apagya won ya to mu ne wodin wo de hwe multi TV ne boa den no papa enru 1 year ye kobusa awasam every month we pay 450 million a month to calculate 1 year say ye nya sas kan so for wa wonya ato he omu muguso eno mu ton omu pulu to man ba kokra de otumi ohoro sekan what the many panom ensuo enti wo mu na obetie wiase na wiase be pagya no wo na betima ba radio so wo na betima ko TV so na asofo no kwafo ne sese ho ontimi
ma oni ska because no ntimi ntwaw ontimi ntwaw ana na enya say o me fake kokko e ska duro mo mate ska duro yes and also another stage other time ko aja nyame enslate fo nyamo no amen ma yamo se wo na ka say Yesu ba bo ho moden say wo bedwane afiri kwan kase no so no be fa hiahia no so nyame sa